Shibanta ban persutu paiba halor kajing kodor jong kajing le khuit le suba karpang eru banrat dengkong ya kajing le cabar pathar syaki klau giptam nakaliang katnat PHE Umroi subdivision harangkat baka Swachh Bharat Gramin Umsning B kala pelong ya kajing Rakhe ya ka wall toilet de hapo kasnong Liarbang hakani kajing Rakhe ya kani ka program laidon mentalang do ba dasakhet lamare MLA kam Mahoti constituency ubalashim ya ka banta kum kongsan uba S Naitang SDO ka PHE Umroi subdivision uba S Lingdo engineer ka PHE Umsning uba Obi Rani Presiden Karawa uba Pius Tado rangba snong lembat kiwi kiri rangba lamba kane kajing Rakhe la samru ya ki dustbin chekilong ying jokane kasnong hakabala pliru ya kajing petrikam ya ka solid and liquid waste management kumjuru ya ka ying dorbar jokane kasnong nganumlet bar pathar sharut sekiar nganyai piteng ban pendon kam ya kijaka lebar hakijaka balasna kerpang halaye haskun leha kino kijaka kibangadon ngan lekho ye kijaka lebar balasna kerpang manla kapor nado balasdang banhe nado balasdang yu tementa ngilasdang banyakir de kata bro ngabo beda ke dustbin hapo kali gano ko kajing pendorkam ngabret hang to hapo masan po yang saya ke dustbin bread yang itu gini dah po dustbin kemudian haye tap yang ke dustbin hapo kali ngidon hasor lagi dan hanong kendong kajing le khoj ke de ke pendorkam ba namar kajing le khoj umde panong tang ban itenat kesnong katawem kajing itenat kesnong kataw ke de tang sibenta andre ke bakong sani tadi kajing koj jingkhia kajungi kajing koj jingkhia ki kon ki kti kamtam ki badang kelung ki badang lung ki khna ta kajing le khoj ke badang kamba ide pasdang nalai yang swa balai lai kajing khoj ta hadin habot ki sapan bot pat ki ba sabar chalenti sesakit dengan nong ye thi don teng ru abang yo i ubru bobret lene ubru balai patharam ngirong ipoi berkhana au teiru le ngirong le kum kataro kajing sno ka sibon